Hello. Hi! Nagrigaten, biyag ko, di agmay maysa, kan kanayon laeng, asiliwakken ka, alangaruden biyag ko, di nakadbaybayan, tangal Pasko na inkariya di kan lipatan. Maasi ka, biyag ko, ket ipanganak, uli lang to'y puso, tagimura ni ayat, init bulan jay nga to, isudat saksita, ay weno biyag ko di nagkag-ikawa. Na minsan pa'y biyag ko, ana iride pa, nagparang adagos, taladawang kanyak, ibukbuk mo ngaruden, tidiro ni ayat, tanalamek, maminsan pa'y disamit ni ayat. Maasi ka, biyag ko, ket ipanganak, uli lang to'y puso, tagimura ni ayat, init bulan jay nga to, isudat saksita, ay weno biyag ko di nagkaikawan. Na minsan pa'y biyag ko, ana iride pak, nagparang adagos, taladawang kanyak, ibukbuk mo ngaruden, tidiro ni ayat, kanalamek, maminsan pa'y disamit ni ayat. Hindi naman nak. Thank you too.